Kamau kerwat market komiti Sankur rikenti kanyonglang bat mau kerwat hak kabadai pej ya kayo mau kerwat harengkat ki kenhun seng balang balayalam daka seng hito ki senglong kemi VDP seng samlash nong mau kerwat harengkat ka office jong DSBM mau kerwat Sawes Kasil District manta kasngi ka shitrik benai risau arjar arpusan kila penlong ya ka jingpen khoj ya kayo mau kerwat bat baro ki kendong kensurot jong kayo kenang ban wan rak biang ya ka khoj ka suba bat ka jingsngan jong kayo hi baro kawe hakani ka sngi layo ru ban penlong ya ka jingyalang lengkot ha parking lot jong kayo bat layo ban pensai paiba hakabai dai bat ka jingle khoj bat ka jing pen kriano ya ki nong di madan syabasa dido kaba mensua lasyong bian dak ki nong dikiat kum sibenta ban wan rak ya ka khoj ka suba bat ka jingsngan hakatai ka jaka bat ka jingpen kendria yakinong di madan nasurok kalong kum sibenta ban pelat naka jingkapnya bat ka jingpen wet ya kayat ka yang ki paiba bat ki kali ka jingpen khoj ya kayo mau kerwat kalalong ka bajob bat ka jaka ban syong kinong di madan menta kadang don haka jingpen kre kumta kinong yalam jong ka seng sankur bat baro ki bayar don ki hakane kakam ki kermen skem bakinong di madan ru kin ai ka jingya trelang kenang ban wanra ya ka khoj ka suba bat ka jing keladur jong kayo mau keruat kiba ai jingkeren hakani ka sngi kilong ka kong em karleng do presiden seng longkmi ba WCD ton secretary VDP ba kitbor sing lengdo naka seng samla mau keruat ba YG lengdo naka office sankur ba bitman nongsik hito ba S Marsyang Bai DPM DSBM Sawes Kasil District naka office jong SP Sawes Kasil District bat kiwe ru de kumju ya kita sedang apa tu kadang berdoa nak berai wala minyak dalam ibarat tempat simpel ada tempat yang apa ini bagi merakim kau ya kini kita sedang nomor wala minyak muncul berkiwe kiyo lagi kiwe ki distrik nak berai kami ke distrik kejeli kadang Kalabang dalam nomor lain nomor sal bagi distrik haji doktor distrik bahkan wala nengok hanya persentai 40 atau hanya 1% ba daga jini bulan lebih bahkan malam jadi telah buat kan bahkan jadi mungkin kan lebih kan kami kan juga mau buat ngentot daga bulan terima lebih nengok kadang Haka kadang jom ka kablok ada empat tak berkawai kita selain empat gandon kata kacimut bawang madir lek kat bangun penjabuk kat bangun membaca kata yang ni kamu bangun yang yo ya kacikut kunta bangun ra yang kacikut kan saya mau keluar kata lek yang saya kerjakan sebagai menteri hak gendong kabang ya dari timur banyak kekut banyak keria yang tinggal syong madan lalu surah macam syong orang tu ngakir bat kan jadi kawai ba enda kesankur bat kacil kelang joni bersama berbat bisa menghalang baru dese ngajak pukut kita kejaga mudai dan pasawit ni gerbat itu nak kalian sesama sudah berbat mana kalian joni baru masuk ha banyak kumul bahaban ngira itu jaga syong jom harus surah nanti harus surah syatai kejaga bagi seperti nak kalian bersankur pada kalian jom kelang joni sahabatnya kumul sudah banyak umur kandai kacing bisni dese kandai itu benar kandai kadai bagi wanra ya kacing berhenti ya kacing internet waktu kejaga kepada isyarat baru iskata kanong kejaga kepakut kanong kejaga kepasuba kepadat dan kanong syumdukan terwanra ya ka syum sengan jong kayo kahat kan wanra ru ya kacing internet ya kacing put jong kayo kahat tikum kita ki ngim sultanat beliau sengaw bagi yang wajongi kanong kumta bat kata depan ru kamtam ya ki nong pendia ki sankur ba lada long ko bala kamtam ya gini ki basyong hasuro ko bende kamde ke yo kamde ki dukan reki syong pathar ha ki rut suro bat kalong ke jingma ka bakra ka ba apye ya ke jingem ke jompi dan hai kini ki benai bala de iwe kinara ki mut ban cross Australia nama ba ka jing khapnya jom ki dukan Dalawan ki kali beli kilayo berlembut ye i. Nrei kalong pat kababhabok isu mensang melungalang.
ti kawiru kalomba kajing hapnya ya kini kelintia ho nakaliam jongi kum kiseng nong pi kasinong labun bun sin ngilalet ong yaki ba phimdei ban shong hangni ha surok mal kamdei ka yo kamdei kimdei ki dukan ti kaunan ra ke ka bom so tenan hre nakaliam ka jongi ka basusi ki ong o phi bishni ya kajing kamai ka jongi ngim shim la bishni ya phi hre kalomban wanra ya kajing shingan na Israel kapag ngayaan mapay ini nga jaga sa dito kamsin kakta na Israel ya di paranong dito iba mensingi mensyai kinuwi ng araw no naman sini sa jaga ikana kulong no na ba sini banpa ito kamta mi kulong tekle dalong bersafay banpa awan sini hatu biyon bayar jaga ka pasar ba biyo ang sinsya di ba balik ikam poman hake jaga kaya ka ba apa orang ini report tu ini trailer bang rakyat bang yang kini ke stil kabahawai ke sini yo kapai bang kenapa lagi jenis itu cakap nama kelas insya lagi kita bersih